tuni Kuki news ve zo se na bon chawin lem na hi vin tuni a hi Poland in NATO kiloi khom na a article 4 hi active abol tai ti hi mu a hi in NATO kiloi khom na article 5 article kiti za chom chom la ajong hi article 5 hi POIMO pen chule popular pen a hi in ti chu hi chi article 5 chun ipiham avet sa ti a hi le NATO country ho NATO gam kai ho hi NATO a kiloi khom na gam hoi neu cha cha tampi kiloi khom a hi in hi chi kiloi khom na article 5 pa chu a hi le itiham khatna gamdang khatnin hi chi NATO country khat pen aniau pen hi han alin pen hi zong le a hin to kha ai le NATO country zo se atong khai ti a kilading hi chu ho zo se pang khoma kile thu ding hi ti pa chu article 5 a hi tu ni a hi hi chi noi chat na chu article 4 pa hi Poland in active a bolin hi ta chu NATO country zo se hong to khom ta ve ti ho chong hi mo a in ipg a hi chi to bang thil so hi ham a hi lo le ipg a chu Poland hon NATO country ho leader ho zo se chu ana ko khoma article 4 chu active anabol ham hi chi chu ipi bola activate a bol ham ti hi hin sei khom hi den 2011 September 2025 ai ta in video ani veina ai ta in sun nga cho khat in siam hi in tu a hi ani na ding a hi in chule jingjong le America thil so ho hin sei hoitin America gam sunga jong hi Charlie Kar hi thu asai pet ta hi nga alola thal anaka movin hi ta cho amuna thiden jeng hi ti ho jong chu mo hin American gam sung jong hi Donald Trump in a hin pu apa na hi boina jing en ama ho ki thana jong hi tam a hi tain a gam sunga crime hi hung sang ma a hi tain hi chung chang ho hi jing ka lang le sun lang le hin sei hi tin chule topic khat cha hi le ei ho gam sunga thil so ho jong ka sei hi tin a hi the ai le kanami te ho Kuki cha te lam kai thu nungoti lam kai in igam inama dinga tu le tu a hi talks nei na dinga pan na sata ala wa I leader hoven jong pan ala jingwa hi ta chu ilam piu ki hon theina dinga hi pan ala jingwa hi in a hin la mi pi ho hin ipi gel ziu ham ilam kai ho athi mo tai ti jong hi di lo ina advance gb 72 ni ha thil so ho bang chu ivet na hi le alang khat na chu lunghan thei chu a hinai a hin la neu khat khongai phot no hitin veo hitin athi mo mong tai ti ting le I bol ding dol bol lo hiti tu le tu a hi ilam kai ho win jong na satai gam sungin et separate administration hi akimu theidem ti apan ala jing la ya ei hon lam kai ho kipal na ding na I to ji pau hi kilom ki sapoin ni je a chu chom khat I leader ho nga jiu hitin ilam kai in hi ta hi bolding a hi ti ting la bo hin ki pan do hitin I thanei zo si je khom jiu te a hin la hi chi chu hilowa ilam kai hovin lang khat na pan a hin la ting le lang khat na su boy ding ai hung ki got ji pau hi ei ho ki zum so na khat a hi in tu ni ha thil so bang chu ivet na hi le PMO di jong hi Kuki le na hung lo dinga hi gin chat hil a hi ti jong hi ga sei do wa hin aji chu tu chung PMO di hung hi e hon chance inei na khat nu chu a hi le ama hin thil ap thei khat a hi in chule isu lung lei wa hi le ei ho ma kho jong wang thei khat a hi in chule ama hin ei ho gam si a hin building a hi po in mei te gam le e ho gam a building a hin hi chin avet sa chu a hi le ei ho gam jong atuma avila ama ho gam jong atuma avila hi le chun a chom hi ta ve ti jong hi example khat hi chu hi za chu mi pi hon tu ni a jong chu kana sei ta in lungu aki hon theina dinga I zat ham khat ana ki sei hin inga phot de wa hi za chu tu ni a hi chi in se wa hi in chule I gam sungu wa PR za chom hong ki so ho thupon hong ki nei ho ga veo hi tin hi chi wa hi Zomi Zut Association hon thupon mi pi hi nga het sa na a hin nei tu ni a hin nei wa hi in
ama hon aseyo hi ahile pauzamon hi chi unaw pa pauzamon hi ga het theidinga chu munpi village a hi in singat subdivision sunga a hi in lamli na gari hung hlai khat hin ana phut kha a hi ta chu a keng ho jong bong lem lum zinga ana hla a hi chu lam sa a koi do wa ana dal ha wa hi hi chi to bang hi evet na hi le gam sungo wa hi kilung si na lo ham khan kho i nei lo hi tam ti ho jong he ki sei do no min hi ji a chu hi chi to banga ana ki koi do ana ki dal ha jing ti ho bang hi mi dang za dang jong a hi po in isu pi isangam khat a hi in ei ho ki ka hi tai ga ki bol pau hi dei mo phamo a ki sai hi ji a chu tu chunga jong hi Zomi Youth Association hon ki phung dinga mi pi a hin het sa vi ti a hin ki phun na hin nei dinga ki het sa na le kha a hin bol wa hin hi chi to banga national highway dunga mi khat ki bol li a velo be a idal ha jing pau hi phamo a ki sain igam sungo wa hi pathian ho I hi ta lo ham a hi lo wa hi le e ho hi pathian hello te hi ham ti jong hi ki sei do no mai tu lai zan hi thil so o jong chu imo di wa hin highway a accident a mi khat thi in mi tampi ki tong khai ti ho jong chu hi chi jong chu highway ma hin e ho hi lampi si a hlei dinga phabep seuda na hi umo I lampi ho jong a si eta I phun wang ba a hung ho yai le thi na a ki nei lo ji chu hi chi a phat lo na ta khat hi gari tol hon jong hoita I vet diu speed limit I ki vet diu I control zo be ma hi gari I tol diven kanami te ho kain temin hi chi to banga deilo ta na ki tong ho thil ki bol ho hi phamo a ki sa in hi china chunga jong hi a bol khil ho hin a hi the ai le u cha khat ki ka so pi khat ki ka ai tai ki bol na chungwa ki phong hi tin phateta nangin tu chunga ki phon na nei hi jong la chon hi chi to bang hi na chunga pathinin pap na hin pi the hi ti jong hi igel ro angai ti chu iga phon be kin hin tin aban kit na hi le Churchanpur district sunga private school le college association hon thu phun a hin nei na wa hi in 13 ni le hen het sa wa hi in 13 September hi Kuki Black Day a hi in Kuki chate adinga Black Day ni kho a hi in hichina a hi PM Modi hung ding a hi in PM Modi hung na dinga hi date 12 a patna 13 a hi Saturday a hi in hi chewa hi mi tampi chu holiday jong hi mai thei a hin la alhang pi a chu holiday lo loi jong ji a hi za chu hi chiwa ama hon a hin phon na wa hi a hi le 12 a patna holiday ki ha ding private school college ho zo si jong hoita ki kha tup ding ai tai ti a hi phon do na a hin nei win hi chu jinga patna bolding ai tai chule ai chewa a point ni na api pau hi a hi le itiam khana exam main exam nei iuma wa hi le hi che ho wang chu ki accept ding ai hi che ho chu a exam ho ki su boy loading a chi ha pi diu hoita a exam a bol diu koiman ki su boy loading a hin la student safety hi teacher hon jong navet sui di wai ti a jong hi a savin a thum na a hi mi nu mi pan jong I cha te ho hoita ivet kol di win het sa na hung ki boli achi le awa le na hova ivet kol di win het sa na hung ki boli ti jong hi a hin phon tha ken win hi aban kit na hi Zomi Student Federation hon notice public notice a hin bol kin win hi chiwa public notice a hin bol na wa hi ga simleu chon thu tam jong a hi po in Prime Minister pa hong na ding chungchang ma hi in hi chi dung zuya chu security protocol hi zuiso ke hi tin hoita arrangement ki bol dung zuya mi pin init nova school le college ho hi that 12-13 ki kha ding hi nini sung hi ki tup ta I kha de win het sa hi ti chu ZSF headquarter a kona het sa hi ti a hi in aban kit na hi Office of the Kuki in P Jiribam Tamenglong None District hi cho se hi
Kuki in pin thu phon a hin ball kit novin hichiwa Kuki in pin thu phon a hin ball hi a hi le 13 September mama a hi in 13 September ni ho hi Kuki chate dinga sani ni a hi in Black Day manding kiti a hin mun khana man khom ding kiti lain I khosung I veng sunga ki zot to na ha satan mun chim ho a hi lawai le lamlen ki zot to na thu le la aphat lo ze in mun khana man khom hi hung ha sading a hi ta ze in a kho a house hon mo ipo wa 13 September ni ting le hin eima kho a ho ina phateta INAMPI a dinga taw khom na a nei chi dingin het sa na ahung ki nei ti a hi in tawna I het diu abi a point li a hin piwin hi chi chu nammina hin kho phala anamolim sa ho in sungmi te dinga tawpi ding a khatna a hi in ani na a hi nammi pi lamkai hang sung lamkai chule nam gol hang ho dinga tawpi na ni na a hi in athum na a hi nam sung kilung to thei na dinga taw ding ti a hi in ali na a hi nam pi lungtup sa imu thei na di win tawnan ananeyo hi ti chu a chaina a hin sei wa hi aban ki na hi Kuki in pi asama ko na het sa na hong ki bol kit a hi in Kuki in pi asam hon het sa na a hin nei na wa thupi a hin sei chu a hi le 13 September sanit ni kho Black Day ni kho ting la hin khotina taw khom na manchi ding ti hi thupi a la khotina hi le kha thot win chule ama hon asaina wa hi a hi le hi chi hi August 22 August 2025 ni a resolution number 2 dung zuya chu 13 September 2025 ni ho hi Kuki Black Day som thum leni channa a hi ta in hi chi hi jingka lang nidan sagi a ki panding aban le a khomi hon adei chan aman theu a hin la ki pat nading hi jingka lang pung sagi a ki panding a hi chi hi a khosunga mo poding hi semang pachong hon panala wa na khomi te to ki to ta a tawna na nei khom wa inam dam theina ding le inam ma khoding ngai to na tawna inei khom de wa hi ti a jong hi Kuki in pi asam hon jong het sa na a hin boluvin lalkam heng na kiti General Secretary Kuki in pi asama ko na het sa na hong ki bole ti jong chu mo ai kin in hi aban kin a hi Kuki in pi cycle gam kai a hi in mi pi het dinga thu phon ti ai kin in hichiwa Kuki in pi cycle gam kai in thu phon a hin bol jong hi 13 September 2025 Saturday ni mama thu hi a hi kin in Black Day ni kho mama hi a hi in hichiwa hi agam kai zo si ho in zo si a hoita a iman diu a ho bo ema ho bung chi a tawna inei khom diu a hi ti a hi in hichiwa hi ama hon jong tawna a I het diu point thum a hin pekit novin a khatna a hi nampi a dinga taw khom ding ani na a hi nam movement lol hin theina ding ti a hi in athum na a hi le nam sunga kilung khatna theina ding ti hi ama hon jong het sa na hin bol kit ve ti chu thangsei to thang General Secretary Kuki in pi cycle gam kaya kona het sa na kimu a hi aban kit na hi Office of the Kuki Student Organization Cedar Hills a hi in ama hon jong press release a hin bol kit novin ama hon press release a hin bol hi a hi le 13 September ni kho hi full holiday a kimang ding gam sung zo se a holiday observe ki bolding a hi chi hi Kuki chate zo sen init diu izui so ke de wa hi ti hi request a hin bol now a hi in chule hi chi ni ho teng la hin day of prayer ti a hi kimang ding a hi ti a jong chu ke so Cedar Hills a kona het sa na hung ki bol ken na hi abana hi Office of the United Naga Council Naga ho chung changa sei ki le han UNC ho
thu chu a hin zan tu ni a jong chu in a sei wa hi in suna in phon na wa chu in phon tha wa hi ama ho hi center in jong anakova state governor in jong anakova ki ho na ananeiwa ana fiel a hi tai hichi ana fail na chunga chu avel ko ki no wa ki ho na nei wa hin tu ni a jong chu kana sein pm modi ahung ding je a hi gam sunga boina ding hi adei poven gam sunga boina ho hi amu sa deu hi anom poven hi za a chu ana ko ki no vin tu ni a jong chu ipi thu asei ham ti wang hi ki chen chet na hi chewa jong hi asei do di poven a hin la that 11 September 2025 a meeting hungki ko pen emergency presidential council meeting kinei na hi a hi le tahamjam kitina muna hi anakinein hichiwa meeting anakinei na dungzuya chu September 11 6 pm ti chu nilha lang punggu ma patna chu hichi naga ho chen zo si a trade economic blockade anaki bol ho chu la do a hi tai hichi hi muntina naga tribe ho zo sin hita chu ina pom so ke wa inaki la do so ke divin het sa na hung ki boleti a jong hi a savin naga ho chen zo si a economic blockade ki bol ho chu tuni pungu ma ko na chu akila do tai ti chu I het thein diwa UNC ho thupon in vel sei kin wa hi abana hi ga velohen Poland gam sunga NATO article 4 activate ahung ki bol na chungchang he ga sei taw heten tu ni ithamne lova jong in ko yu I main topic u chu a hi tain hichi hi ipi bola Poland gam sunga NATO article 4 chu active ki bol hitam activate ki bol ham hichi ipi thu ham tile Russia ho drone ho hi tampi ahung leng lut in Poland gam sunga jong hi tampi anaka phlawe ti hi mo a hi in azi chu tu le tu ai het de wa hin Ukraine le Russia ki do na hi na sama ma jeng hi ta cho phat chinga hi ki kap tu na jing khaten jong achang le attack bol achang la khaten jong attack a bol vai ta chu alang to a hi attack hi chil ha jing a hin hi china chunga chu Russia te drone ho hi Poland gam sunga hung leng lut ne ti a hin Poland gam sung chu a boulder aga pha mai a hi pon a sung lang pi aga pha a hin a sung lang pi an pha na chu Poland ho ya na active wa ana ka phlau hichi a hin ka phla zo wa hi Poland hon agel dan wa hi tu a hi Russia te hin NATO country zong hi a hin hla lo di wa hi Poland ho chan gei a hin to kha theya Poland a hin su kha nge wa a hin zong nge NATO country zo si ki chai ding hi za chu hichi NATO article 4 hi activate hung ki bola nam sunga tizu country sunga leader ho zo si hi hung ki ko khom na hi veti a hi Poland hon tu chunga NATO article 4 hi activate ana bol hi hichi article 4 pa hi activate ki bol na hi tu chunga Poland hon a hin bol na pumowa hi a gateway channa article 4 activate ki bol na a hi tai ti zong hi mo a hi in hichiwa zong hi ga velo chun Poland GDP asan lo dan hi 4.7 ho a hi ti hi iga he thei device wa hi in chule hichi hi Poland hon Russian hon drone a hin lian sa ho anaka phla na ho chu a hi in social media ho ajong chu an thangin drone lin ta ho tampi anaka phla an ho jong chu social media ho achu mu thei na umin video ho wang kan ve sa loading a hi in hi jong le hichiwa Poland hon anaka phla penu Russian drone ho chu resource a bol kit no ven ama hoin hoi ta khol chil na ani vin a hi le hichi drone ho chu Iran gam sunga ko na kisim Iran made drone ho a hi ti jong hi hichi news ho akona hi mo a hi kin na hi hichiwa hi ga veleu chon hichiwa pasal khan in athem hi hichi drone a hi hi chu to bang lin ta ho hung leng lut no wa net o gam sunga hung len lut phat no wa chu Poland hon jong anaka phla wa hi ta chu
li lenga lang hi anakap thla pi wai in ama ho seida na chu a hi le ko lang hi ahong leng lut ni ti a hin la akap thlau hi li lenga ta bang hi anakap thla pi wa hi ta hi Russia in NATO country ho chong attack ding in ki got na anei ta vi ti je a chu tu chung Poland ho hin NATO article 4 chu activate an bola NATO country a leader ho zo se an ko khom a hin NATO ho kiloi khom nai ga he thei di wa chu article 4 le article 5 hi he theme ne divin ga sei le article 5 hi khat vei bo activate ki bol khai tu a NATO ho kiloi khom na a amin chi na pian jong chu article 5 hi a hi in his a hi Ukraine jong hi NATO a lut got na pian chu hi chi article 5 je a hi lut go a hi ti chu gam neo a hi in iti ham khana ma sanga tha ha zone a hin attack kha a hi le NATO country zo si pangkho ma le thu pi dinga cho ama hon jong adeiwa ichwa chu lut ko a hi ve hiza atu ni chan ge a hi boina sangta hung a hi in a hin la hi chi drone aka phla zo wa jong hi Russia ho hin kei hon hi chi hi ka het sa ka hin len sa lut no a hi pui kei hon NATO attack ne ding monga drone ho ka hin hlau a hi poi ti a jong hi don but na anei vi ti ho jong hi mu a hin la Ukraine attack a bol ma sang wa jong cho hi chi to bang ma chu Russia ho jong hin thu seina anane yo a hi in tu le tu a hi NATO country ho jong hi Russia in attack a bol go ta hi tam ti ho jong hi sei the hi lo a hi in a hin la iga seinom khat no hi chiwa article chung chang cho a hi le article 4 pen hi a hi le chun itiam khatna gam sung hi a danger tai gam sung hi gam khat in attack a hin bol go tai ti ting le chun hi chi article 4 hi active a hin bol va activate a hin bol ting ole hi chi gam khat in activate bol te gama chu NATO country a leader ho zo se ung ki khom wa to khom wa thu a sei jiu chu ti chu hi chi article 5 hi ki mo man lo chu article 5 hi hoi le wanga chu ama ho constitution dungzuya adan bu dungzui wa chu article 5 hi direct a ki mang thei lo ai article 4 hi chil hama sading hi chiwa thulu na dungzuya chu article 5 hi ki mang thei article 4 in asei pen chu a hi le itiam khana boina ahung uma hi le NATO country zo sin to khom ding leader ho zo se hung to khom ding ahung to khom zo wa thulu na anei wa hi chu le thu the hi ti a hi le article 5 e activate bolding a khuti la wa hi le chun hi chi ma sanga chu article 4 dungzuya chu ke hona umin tin a hi the a hi le gal bol lo wa chong hi ki cham na sim ding hi chi ki cham na chu sim ding a ki sim theilo hil ting la bo chun article 5 hi activate bolding ti pa hi ama ho kilol na a hi in tu chunga jong chu Poland gam sunga hi ta chu drone za hung len lut pha na chu Poland ho in article 4 chu activate an bol wa gam zo se NATO gam sunga leader ho zo se hi ahung ki khop sa wa ni ta chu ki ho na anane yo a hi in a hi le article 5 pen chu ga sei ki lewan hi chi khatwei bo akimangi kati in khatwei akiman na chu koi gama ki mangham Afghanistan gam sunga ki mang chu Afghanistan gam sung chu iti aman ham tile nichwa he thei deu khat chu article 4 aman zowa article 5 pa hi 9/11 he de wa hi in 9/11 na US gam sunga World Trade Center ana su sit now chu he so ke wa hi chi ana bol zowa chu US in article 4 anamana article 4 activate ana bolwa hichiwa ki phatsa na dungzuya chu article 5 hi activate ahin bolwa Afghanistan gamsung attack ahin bolwa control bol pai jeng uchala hichi to bang chu ahi in hi ta hi a rule hi chat ahi in ahin la tu chunga article 4 hungki activate na chunga hi I to banga to gon anin nei diu ham 5 pa hi activate ahin bol jing diu ham ti jong hi sei thei a hi po in ahin la tu ni chan ge a hi chi activate a bol ta ve
4 pa a hi ki phat sa na dung zuya 5 pa activate bol ta ve ti wang hi ki munai lo hin itiam khana imo wa hi le hi chi ho zong chu aban bana update in bol ki de wai iga he theine di wa chu ga velo chen hi chi Ukraine gam a hi in hi chi lai hi boundary a hi in boundary ti chu Poland to agam gi a hi in hi chi lai la a hi Russia chun attack a ball na a hi hi chi Poland gam sung asung lang pe red mark ki ball na hi hi chi lang pi hi agalian lut sa wa hi na drone ho chu hi ze a chu na sata tu chunga Poland hon anaka phla pi wa NATO kilol na dung chu ya article 4 ho chong chu activate ana ball hi chi wa aka phla na ho hi ga velo chu asung lang pi galut jong chu hi chi lang pi jong hi aga pha chu hi ze a chu tu chunga hi chi NATO kilol na article 4 jong chu activate hong ki bol kha hi ti pa chu I het thim na diwa iga se wa hin I het thim so ke diw kata sanin a hin la tu ni chan ge ya hi Russia in don but na nei na a chu hi le ke hon hena sa ka bol hi poi nang ho etek na dinga ka bol hi poi ti wang hi a save ti a hi in hi jong le tu a hi NATO leader ho hi chiwa to khom ho zo sin 5 pa hi article 5 pa hi activate a hin bol de hama bol lo de hom ti pa wang hi sei thei nai lo hi chi a result ho hin mova amount thul hu na nei wa hi jong le hi chi ho jong chu jing lang le update in bol ki de wa hi hi chi chan chu tu ni Kuki news mang cha a gam sung boy na ho le gam sung wa thil so dan ho update in bol thei ho hin tin tu ni Kuki news sin ve angai ho zo se na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw hen